Pozdrav dame i gospodo, dobrodošli na malo drugačiji video. Ovaj video ću odraditi uz Facecam kako bi imali neku bolju interakciju, a i lakše mi je tako odraditi ovakav tip klipova. Danas ćemo da pričamo o filmu koji je bio ispred svog vremena, koji je ispred i ovog vremena, verujte mi. I često ste tražili naslov tog filma jer sam koristio scene u mnogim klipovima i zaista ima dosta toga se priča o tom filmu. U pitanju je film They Live iz 1988. godine, gdje glavni lik kojeg tumači Roddy Piper, nekadašnji kečer ili ti američki rvač, pronalazi naočare pomoć kojih vidi svet kakav zaista jeste. Kada stavi naočare, on vidi da među ljudima postoje vanzemaljci, također vidi subliminarne poruke koje nas kontrolišu, baš kao i mediji. Znači na kraju shvata da su svi ti vanzemaljci među nama i tačnije da kontrolišu svet i ljude u njima. E sada, ja mislim da ovo ne predstavlja nikakve vanzemaljce ili reptilijance, već stvarnu elitu i kako ta ista elita kontroliše ljude. A pazite sad ovo, Roddy Piper je preminuo 2015. godine, ali pazite njegov tweet godinu i po dana pre njegove smrti. Napisao je da je film They Live u stvari dokumentarac, a ne naučna fantastika. Znači dokumentarac na pravi život. Pažnja, spoileri. Glavni lik kojeg tumači Piper se zove Nada, što na španskom znači ništa. To predstavlja da je on jedan normalan čovjek. Iako je beskućnik bez imena, on uspeva da razotkrije tajnu vladavinu vanzemaljaca. Kako je to uspeo? Pa jednostavno koristeći samo istinu i oružje. Koristio je mnogo oružja. I što je fora, Nada je mnogo puta bio u iskušenju da u zamenu za mnogo novca prećuti ono što zna. Uprkos tome, sačuvao je svoj integritet i nikada se nije prodao eliti. Ima jedan njegov zanimljiv citat. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Još od početka filma možemo vidjeti kako Nada šeta Los Angelesom sa svojom torbom. U toj sceni već vidite kako nešto nije u redu. Nada izgleda kao da je srećan, ali grad uopšte ne deluje tako. Baš naprotiv prikazuje se siromaštvo, kako helikopteri stalno preleću, kao i ulične propovednike, koji pričaju o bićima bez duše, koji vladaju svetom. Dok pratimo Nadino besciljno kretanje gradom, kamera često fokusira ljude kako praznim pogledima gledaju na televizijske ekrane i kako bezumno upijaju sve ono što im se plasira. Sve dok nepoznata organizacija ne uleti u prenos, govoreći o tajnim vladarima sveta. Our impulses are being redirected. We are living in an artificially induced state of consciousness that resembles sleep. Please understand, they are safe as long as they are not discovered. Ovi gledalci koji predstavljaju prosječnog čovjeka dobijaju glavobolju zbog istine koju su čuli i to je previše za njih da povere u to, tako da menjaju kanal govoreći kako ovaj priča gluposti i vraćaju se svom dnevnom pranju mozga. Tada Nada shvata da je ulični propovednik i taj čovjek sa TV-a da su stvari oni povezani, te odlazi u lokalnu crkvu i ubrzo saznaje da je ta crkva u stvari tajna baza te tajne organizacije koja pokušava da raskrinka te vanzemaljce. Unutar crkve možete vidjeti natpis "Oni žive, mi spavamo", fraza koja zaista opisuje fundamentalnu razliku između elite i mase. Oni u kontroli znaju istinu sveta i bukvalno žive u moći, dok je ostatak populacije u stanju sličnom zombijima. Nada saznaje da ta organizacija pokušava da regrutuje ljude kako bi se suprotstavili tim vladarima. Međutim, nekoliko dana kasnije Nada saznaje šta se dešava s onima koji pokušaju da se suprotstave. Tada policija uleće sa helikopterima i buldožerima te sve hapsi. Tu se prikazuje kako se elita ponaša prema onima koji pokušavaju da se suprotstave. Tada Nada shvata da nešto nije u redu s Amerikom. Cijelo vrijeme veruje u težak rad i poštovanje pravila. Vraća se u crkvu i uviđa da je policija sakrila onaj natpis, ali ono najvažnije, pronalazi one naočare koje mu zauvek menjaju pogled na svet. Na prvi pogled naočare deluju kao da su bezvredne, ali u stvari one mu daju najveći poklon ikada, a to je istina. On zatim vidi svet u pravom svetlu, vidi samo suštinu koje reklame pokazuju i jedini razlog njihovog postojanja. Koji god magazin da uzme, on vidi iste subliminarne poruke koje govore o pravim funkcija poznatih zvezda i časopisa za modu. Uprkos tome što su časopisi drugačiji, imaju jedan te isti cilj da služe eliti. Nada također ubrzo shvata istinu u novcu, ali ono najstrašnije otkriće je to da shvata da neki ljudi u stvari nisu ljudi, već vanzemaljci koji su se infiltrirali u društvo. Ubrzo shvata da su oni na svim visokim pozicijama, od televizije do političara. Ovdje film možda htio da kaže kako elita svuda ima svoje ljude. I šta na kraju Nada radi?
ne beži kući kukajući, već se toliko razljuti da uzima pumparicu kako bi ubio što više vanzemaljaca. Oni svi u gradu su često pod prismotrom od strane sigurnosti kamera koje liče na današnje dronove. Upamtite, leteće sigurnosne kamere su u to vrijeme bile naučna fantastika, dok se danas često koriste. Također prikazano je kako se ti vanzemaljci nalazi u policiji. Naravno u policiji rade i normalni ljudi, ali oni nisu svjesni da rade za korist elite. Koncept naočara koje vide istinu je zanimljiv način ilustracije važnosti znanja u percepciji jednog sveta. Znači dve osobe kada gledaju jednu te istu stvar mogu i da izvuku dve različite stvarnosti iz toga. Znači sve zavisi koliko jedna osoba posjeduje informacija i koliko je svjesna svog okruženja. Tako da te naočare pokazuju jedinu pravu istinu, to jest pravu percepciju stvarnosti. Nada nakon što je saznao sve o svetu ima potrebu da to nekom kaže. On se to govori svom prijatelju Franku koji žustro odbija u to da poveruje. Nada mu čak i nudi naočare, ali ovaj ne veruje već postaje nervozan. Zatim se potuku i ova scena traje nevjerojatnih 8 minuta. 8 minuta se tuku. Bukvalno već vam postaje smešno, ali ova scena pokazuje koliko je normalnoj osobi teško da prihvati istinu. Frank konačno saznaje istinu, ali Nada ga je morao prebiti, te mu je na silu stavio naočare. Oni zatim odlaze na sastanak sa onom tajnom organizacijom i dobijaju sočiva koje deluju baš kao one naočare. Tu saznaju da se ljudi prodaju vanzemaljcima, tašnije političari, muzičari i druge zvezde, baš kao što se priča o iluminatima i ovim zvezdama. Da malo skratim, njih dvojica nakon spleta okolnosti i događaja odlaze na tajno okupljanje elite. Lokacija je inače neka tajna vanzemaljska baza. U filmu ta elita što se prodala neće nikad biti tretirana kao vanzemaljci, ali će dobijati veliki novac od njih. Baš kao u ovom svetu dobijaju veliki novac kako bi gurali novi svjetski poredak. Frank i Nada zatim otkrivaju da je izvor vanzemaljskih signala koji peru mozak u stvari televizijski studio. U filmu oni koriste medije kako bi hipnotisali i kako bi slali ljudima subliminarne poruke kako bi ih zaslepili od istine. To je odlično prikazano u filmu jer zaista kao što ste vidjeli u mnogim mojim klipovima, mediji su ogromno oružje propagande i pranja mozga. Sve u svemu, oni moraju da unište tu antenu koja šalje te signale, ali naravno nemaju ni malo lak zadatak. Također vidjet ćete jednu devojku koja radi za te medije. Ona na početku izgleda kao da želi da im pomogne, ali ih na kraju izda. Film je htio tu da prikaže kako će neki ljudi, to jest kako bi neki ljudi uradili sve za šaku dolara. I sada sledi najveći spoiler. Nada uspeva da uništi taj vanzemaljski transmiter i spašava čovečanstvo. On pogine zbog ovoga, ali postaje heroj. Vidljivo, on ne žali što će umreti, već sa posljednjim atomima snage daje jedan zanimljiv ljudski pozdrav tim vanzemaljcima. Kada je taj transmiter uništen, ljudi konačno vide kako izgleda elita i svuda u svijetu ljudi uviđaju ono najvažnije. A šta je to? Istina. Imamo zaključak na film. Ovaj film kritikuje potrošačku kulturu, ali prelazi i iznad toga. Već prikazuje elitu kako kukavički, putem medija, subliminarnim porukama, korišćenjem ljudi na visokim pozicijama kontrolišu mase. Oni koji vladaju su prikazani kao biće sa druge planete, što može biti asocijacija na iluminate i njihove krvne veze. Film još hoće da kaže da oni koji tragaju za istinom često uoče da vladaju oni koji nisu izglasani, već oni iz senke. Šta vi mislite, koje je vaše mišljenje i tumačenje za ovaj film? Da li zaista govori o iluminatima? Da li je ovo tumačenje uopšte i tačno? Možda imate neku svoju verziju i obavezno napišite u komentarima. Također ukoliko vam nije teško, ostavite subscribe kako bi konačno prešli 100.000 pratilaca sa drugačijim sadržajem klipova. Nadam se da vam se svidio ovaj malo drugačiji klip i do sljedećeg viđenja. Pozdrav!